سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و انیق به شما روان میکنند. و امروز هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار. روزتان بخیر دوستان عزیز، امیدوارم شما خوب هستید. در реклама ро шумо дидед, марҳамат касое ки хоҳиши проверка доранд ба ҳамон рақамҳо занг занед. дӯстон, имрӯз панҷшанбе 9 октябр $100 баробар ба 931 сомону 45 дирам ва инчунин дӯстони азиз 100 евро баробар аст ба 1082 сомону 34 дирам. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш ки дар зери видео якто лайк монед ва ба канали мо обуна шавед ва ҳатман фикри худро дар комментария нависед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. ва мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯзда ба 114 сомону 10 дирам баробар аст. албатта хабар гирифта шуд аз бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон. мо аз пеши худ чизе намегӯем. ва касое ки дар ҷумҳурии хитой ҳастеду кору фаъолият мекунед, 100 юан баробар ба 130 сомону 33 дирам. ва инчунин касое ки дар ҷумҳурии қазоқистон кору фаъолият доред, бо хоҳиши баъзе аз бародаро мегузарем хабари пули қазоқӣ, яъне ки 10,000 тенге пули қазоқистон баробар ба 172 сомон аст. шояд мо хато карда бошем. касое ки маълумот доред, ҳатман дар бораи пули қазоқистон бар мо маълумот диҳед. худованд аз шумо розӣ бошад.